Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim. Wa birahimid daimil ihsani. Rawit abdi kunyabat Allah nawalas. Numi asinu ihsana teras lawas. Walhamdulillahil qadimil awali. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Syukri puji ka Allah nu qadim awal, nu akhir teruksak terobatur kekal. Summa Salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Lajang rahmat salam Allah salamina ka nabi nu pangsaena tauhidna wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Keluarga ka sahabat kanu tumut kana jalan agama hak tengah belut. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isrina sifah. Sanggeus kitu sing nyaho yen wajibnya ho 20 sifat wajib Allah tampoho. Mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah ayat dipayutaya wiwitan langgeng teruk saka makhluk nyulayaan. Wa qaimun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Sugiti makhluk nu esa nuju menang nu kawasa nu kersa nu maha terang basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Nu ngadangu nu ningali nu ngadau tambi sifat ma'ani nu nyusun 7. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar. Kawasa kersa ngadangu tur ningali jumanang terang ngadau hatalali. Jaizun bihaqihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafilihi. Wenang kukurnia natur keadilan tinggal kabe mungkin kawasmi damalan. Arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amanah. Mutus para nabi paling terbalanar ngadugikan amanah tarajalingar. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi nafsin ka khafifil maradi. Sifat jalma wenang di hakna ambiya nu tengurangan lir sakit bahaya. Ismatuhum kasair malaika wajibatun wa fadalul malaika. Nabi wajib karak salir malaika malang ngarunggulan para malaika. Wa mustahilu diddu kulli wajibi fafalli khamsina bi hukmin wajibi. Akhir mustahil lawan sifat nu wajib jumlah 50 pek talarpan wajib tafsilu khamsatin wa ishrina lazim. Kulla mukallafin fa hakik waqtanim dari 25 nabi nu diwincik wajibnya ho mukallaf talar sing telik. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hudun ma Salih wa Ibrahimu kullu muttaba. Iji Adam Idris Nuhud nu kaopat Saleh Ibrahim sadayana ditaat. Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufun wa Ayubu tada
Lut Ismail Salapan Isakta benten Yaqub Yusuf Ayub Banu Ta'at Takintan Syuaibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Daudu Sulaimanu Tabang Syuaib Harun Musa Yasa kagana plas Zulkifli Daud Tur Sulaimanu Ikhlas Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daghaya Ilyas Yunus Tur Zakaria Yahya Isanu akhir Toha Tung Sulaya Alaihi musholatu wassalamu Wa alihim madamatil ayamu Mugarama salam Allah Ambiya Kawargina salagi nadintan ayah Wal balakul ladhi bila bin wa'um La akla la syurba wa la nauma lahum Malak Muhammad ramata ibuan Tara tuang leut Tarapa kulaman Tafsilu asyrin minhu mujibrilu Mikalu Israfilu Azrailu 10 rincian Kahiji Jibril Mikail Israfil Ka-4 Azrail Munkar Nakirun wa Raqibun wa kaza Atidu Malikun wa Ridwanu tada Karena kerlajang Raqib nuka 7 Atid Malik 10 Ridwanu 4 Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha 4 induk kitab nurin cianana Taurat turun ka Musa lungsurna Zaburu Dauda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala 2 Zabur ka Daud Injil lungsurna Ka Isa Furqan ka makhluk bangsaina Wa suhuful khalili wal kalimi Fiha kalamu hakami alimi Tambi suhuf nabi Khalil nabi kalim Pinuh kudauh maha hakim alim Wa kullu ma atabihir rasulu Fahakuhu taslimu wa qabulu Syariat nu dicandaku rasul Mesti napas ratari Mato matanggul Imanu nabi yaumin Akhirin wajab Wa kulli makana bihi mina ajab Imanu rangkana Poe akhir wajib Jeung sakur kajadian anu ajib Khotimatun filikri bakil wajibi Mimma ala mukallafin min wajibi Akhirna rek nutur sesana nu wajib Kamu kalaf tisaan tero nu wajib Nabiyuna Muhammadun qad ursila Lil alamina rahmatan wa fudila Nabi orang Muhammad nu jantan Rasul Ka'alamin jantan rahmat nu pinunjul Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib Wa Hashimun Abdul Manafi yantasib Ramana Abdullah Ti Abdul Muttalib Ti Hashim Ti Abdul Manaf nasab karib Aminatu Zuhriyah Ardo'ahu Halimatu Sariyah Ibuna Aminah bangsa Zuhriyah Lajang ninang Halimah Sa'diyah Mauliduhu bimakkatal Aminah Wafatuhu bi Thaibatal Madinah Lahir di Makkah negeri nu diamankeun Wafat di Taibah kota nu dicaangkeun Wahyi arba'ina Wa umru kullu wajah sitina
Wahyu cacap 40 yuswana bilangkung tinaga 60 wasab'atun auladuhu faminhumu salah satun minal dzukuri tufhamu 7 pala putra Nabi Nutiluan pamagatah kitu hasil pamahaman Qasim Abdullahi wa huwa thaibu wa tahirun bizaini dayulaqabu Qasim nukahiji kadua Abdullah nukadua kutayyib takir katala atahu Ibrahimu min sariyah wa ummuhu Maria tuqibdiyah Tilu Sayyid Ibrahim di Jisri Bu Maria hadiyati Raja Kipti Ibrahimu min Khadijah Hum sitatun fakhuz bihim walijah Saja bi Ibrahim Khadijah ibuna Nyetanu ganap sing rakat sadayana Wa arba'un minal inasi tuzkaru Ridwanu Rabbil Jami yudkaru Opat putri Nabi Nubade ditutur Ridho Gusti kasadayana kacatur Fatimatu Zahra Ubaluha Ali Wabnahu masibtani Falluhum jali Fatimah nusuci Garwa Imam Ali Nudua putra nasib Tunu ungguli wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah Ummi Kulsum saruci nu diridoan antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtanan nabiyal muktafa Wafat Nabi ngantun tenggan 28 nu terpilih nu milih Nabi pilihan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramla Bu Aisyah Bu Hafsah Ibu Saudah Sofia Bu Maimunah Ibu Ramla Hindun wa Zainabun Kaza Juwairiyah Lil mu'minina ummatun Maria Bu Hindun Bu Zainab Lajang Juwairiyah Ibuna mu'minin Nudirida Allah Hamzatu ammuhu Wa Abbasun kaza Ammatuhu Sofiyatun Zatu tidak Hamzah wa oge Nabi Abbas miwah Sofia bang salihah wa qabla hijratin Nabil Isra Min Makkatin laylan likusin yudra Sata'acan hijrah Nabi Isra'ula Di Makkah ka Maktis Wanginu pertela Ba'da Isra'in urujul lisamma Hatta ra'an nabiyyu rabban kalama Naik ke langit kesehan Hingga Nabi ninggal Gusti midauhan Min ghairi kaifin wa nahisarin waftarat Alaihi khumsan ba'da khumsina farat Tayakuma dimana iraharau Merdukan ma waktu sangges 50 Wa balagal ummata bil isra'i Wa fardi khusatin bil amtirai Tentang isra nabi ka umat ngabarkan Jom fardu 5 waktu tadiragukan Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu Wa bil uruji sidqu wa fa'alahu Bagjata mansidna sidik beda yakin Kana bitur mirajaki tuladang yakin Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah Walil awami sahlatun muyasarah Iya kitab aqidah nu tos diringkes Kernu awam mangara gampil ngadares Nazimutil ka Ahmadul Marzuki Man yantamili sadiqil masduki
Ahmad Marzuki, cucu Nabi Shadiqil Masduki. Falhamdulillahi wa salama ala Nabi khairi man alama. Sugri puji ka Allah rahmatul salam. Sayyidina pendidik alam wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairin hadi yaktadi ka sahabat ka sakor mursyid ka sugri nongiring pitudu tamalit wa as'alu karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad istaghal kaminu wal ikhlas nu mahaloman sukri nu ngajina zaman abiyatu hamizun bi adil jumali tarikhu hali hayun gurin jumali betna teh mejun lima tujuh jumlana seorang atus lima lapan tarikhna samaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami kami ngarang kitab aqidatul awam nutul wajib nu sampurna dina Islam